Ndugu yangu, acha nikwambie usitambe wala usijitape kwa sababu ya pesa wala mali ulizokuwa nazo, na kudharau wengine, kusema kuwa hawajui tafuta wala hawajui njia za kutafuta. Hapana, kuna wengine wamesha tafuta kushinda tagisi ulitafuta. Kuna watu wameshafanya kazi zile zile wala zaidi ya zile zenye ulifanya wewe na ukapata pesa, lakini wao wangali vile vile. So ujue kuwa mafanikio sio kwa ajili ya kufanya kazi ngumu, wala sio kwa ajili ya kufanya vitu vya hatari sana ndio unapata mafanikio. Hapana, mafanikio yanakuja kwa rehema na kwa bahati. Bahati zako zikikutangulia mbele, na mafanikio utayaona haraka. So endelea kuomba Mungu afanye bahati zako ziwe na kutangulia mbele ya kila kitu utakachokianza, na ukishakianza bahati zako ziende mbele, kwa sababu zikishenda mbele na ndo utapata mafanikio mapema na mazuri. So na usiwe mtu wa kujitapa wala wa kujivuna kama unapata ile kidogo, lakini ushapata ile kidogo, shukuru Mungu na useme asante, kwa kuwa wengine wamepambana sana, wengine wamefanya makubwa sana, lakini hawayafikia ile level enokuamo, hawayafikia kiwango kenokuamo kwa saa hii. Kwa nini unataki kujibana mtu wa kawaida? Unapenda ujibane mtu wa ajabu sana na kujifanya saa wewe ndiye unajua maisha sana kuzidia wengine. So jifunze kuishi na watu vizuri, ndugu yangu. So pesa zako, magari, manyumba, usikufanye ukuwe na dharau. Acha dharau, ndugu yangu. Ishi na watu vizuri, tafuta amani na watu. Asante.